اللہ تعالیٰ بیان فرماؤن انسانیتس یت امتس بذریعہ محمد رسول اللہ قیامت ہول ناکی قیامت ہول ناکی یعنی قیامت کے دہک خوف ہراس کوتا خطرناک آسی یہ مقصد یوتان ایمان باللہ ایمان بالرسالہ سوچ آسی ایمان بالقیامہ تو تانچ اڑلک ایمان یعنی کان آسی دپن بس توحید تہ مانن بس رسالت تہ مانن مگر قیامتس متعلق آسس شکی خبر ونن 1400 وری گوکھ ونن یا قیامت کن کہین 1400 وری گوکھ ونن حضرت عیسیٰ یا نیا کن یہ نہ یہ ایمان تیل اڑلک یہ تاج تت سرسی آسی ایمان یہ فرمو حضرت رسول کریمن صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا إلا نفسه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضية عما أرضعت وتصنع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اشفنا بالقرآن الحكيم اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين يا الله يا رزاق يا رحيم
اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا وارحم عيالنا اللهم احفظنا واحفظ ایماننا یا شافی الامراض اشفا امراضنا یا حلل المشکلات حل كل مشکلاتنا اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين اللهم اهدنا واهد اولادنا اللهم اهدنا واهد اولادنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه اجمعین آمین یا رب العالمین بے شمار حمد و ثنا تعریف و تحمید تقدیس رب العالمین اس کائنات لا شریک خالق مالک رزق رسان مشکل کشا فریاد رس مدد کرن وول یری کرن وول پتھر پیمتن تھود تلن وول بیمارن شفا بخشن وول گناہگارن مغفرت کرن وول مصیبت دور کرن وول تکالیف دور کرن وول کہن سوائے معبود برحق حضرتی اللہ جل جلالہ جل شانہ یہ سوری کائنات شہادت گواہ یہ چیزک ثبوت ضرور شو کائنات پود کرن وول حضرتی اللہ جل جلالہ جل شانہ اخش ضرور پود کرن وول لا شریک رب العالمین بیش ذات صفات اندر لا شریک ہر گیاہے کیا زمین میں روید ہر گیاہے کیا زمین میں روید یست گاس کرٹا گاس تلا سبزی وترا زمین اندر کلش کڑن وحدہ لا شریک اللہ گوید اچھا سن تہر اکوئی کل اکوئی اس دعوت فکر دیون کائنات پود کرن وول شو لا شریک حضرتی اللہ جل جلالہ جل شانہ سوری انسانیت پود کرن وول کائنات پود کرن وول ام پتہ یم انسانیت خاطر کائنات خاطر انتظام چلاون وول لا شریک رب العالمین کائنات اندر بے شمار مخلوقات مگر برتری دسن اشرف المخلوق حضرت انسانس انسان اندر ژارن کی برگزید اولو العظم انبیاء کرامن اندر بلکہ پریت قومس تو پریت امتس اندر سوزن کہنت کا نبی کہنت کا پیغمبر اللہ تعالیٰ سندی نظام سمجھاون خاطر رب العالمین سند وحدانیت سمجھاون خاطر اذن اللہ تعالیٰ سورہ نملس اندر شیطرہمس آیس اندر بیان کرن وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ بے سوز ایسے تمام امتن اندر مبعوث فرموئی ژٲرۍ تِمو منٛز کانت کا پیغمبر رسول نبی یمو دِژ دعوت اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس وحدانیتس کُن لوکن ونُکھ ان اعبدوا اللہ بندگی کریو فریاد رسی ژھٲڑِو مشکل کشائی ژھٲڑِو پنن مصیبتن اندر چار سازی ژھٲڑِو از دربار حضرتی اللہ جل جلالہ واجتنبوا الطاغوت بے روزیو تمہ نش پتھ یہ کیسا اللہ تعالیٰ مقابل ٹھہراون اللہ تعالیٰ برابر ٹھہراون چاہے انسان اندر کلن کٹن اندر جماداتن یا نباتاتن اندر
امہ نش روزیو پتھ تاغوت گو تہ سوری یہ خلاف آس قرآن مجیدس یہ خلاف آس حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جھوٹ مانے امیک حد ڈالن تاغوت تغیان مز آمت میں وارہائی لٹہ یہ لفظ سمجھومت بیت بوزیو تو یاد دینی گھو تاغوت تغیان مز درامت تغیانی دریاوس یل آب آسان معمول مطابق یہ مفید آسان یہ نفع بخش آسان یہ چنس لگن سران کرنس لگن زمین زراعتس سگناونس لگن پلو چھلنس لگن چاروٲے امہ نش چون یم سات یہ پنس معمولس پہ آسان مگر یل یہ دریاو حد ڈلان ات ونان تغیانی آئی یعنی یہ دریاو ڈول پنہ حد یہ لوگ بٹھن بیرن یہ نقصان کرن یہ باغن کرن نقصان زراعتس کرن نقصان انسانیتس کرن نقصان اتھے پاٹ یل کان انسان حد نبر ڈالن یا حد نبر گژھِ قرآن سنت کن اصولن نبر گژھِ یہ سوری گو تاغوت تمام حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سمجھائی امہ تاغوت نش روزیو پتھ بیس جائے سورہ انعام کس 112 آیس اندر وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عُدُوًّا الشَّيَاطِينِ عُدُوُّ الشَّيَاطِينِ الْإِنسِ وَالْجِنِّ اللہ تعالیٰ فرماون پرت کس پیغمبرس پرت کس نبیس بنائی ست تمن تہند دشمن یعنی پرت نبیس گو کانت کا دشمن کھڑا کانت کا مخالف کھڑا اہل علم امہ آئی کس شرحس اندر لکھن اس تہ حق دعوت ہت نیر دنیا اندر اس تہ پزر ون دنیا اندر کن تہ معاملس اندر یل پوز ون امس دشمن گسن کھڑا تو حضرات انبیاء کرام ترجمان رب العالمین سند دین رب العالمین سند وحدانیت رب العالمین سند تمہ دعوت اس ہت آئی ساری انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام مگر ست گئی کھڑا شیطانو مز تہ جنو مز تہ مخالف یوہا بعضکم الی بعض یم پانہ ون تہ شیطان اکس اخ شش خبر نوان یم جن پانہ ون تہ اکس اخ شش خبر نوان مختلف مسائلن اندر شامت واقعاتن اندر احادیثن اندر جنن تو انبیاء کرامن رود خاص تعلق حتیٰ کہ یت امتس اندر تہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رود جن کی رود تابعدار کی رود تمن ماتحت کی چوکر کن سات غلط کام تہ جنو یعنی تمو یہ تکلیف واتناون حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد خیف یس مکۃ المکرمہ اندر منہس اندر اخ جامع مسجد شاندار مسجد منہس اندر ات ونان مسجد خیف ون 7 انبیاء کرام اوتن واتمت بلکہ 7 انبیاء کرام اپر کن دفن تہ اور تنی اکہ دہ جنو حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تت کرنوک جنن تبلیغ سورہ جنس اندر امیک تفصیل موجود پریت نبیس پریت پیغمبرس گئی پنہ وقت دشمن تہ کھڑا مگر اس آو ون توحید دامن ین ترائیو اتباع حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کرزو مکمل پیروی اختیار عقائدن اندر تھی اعمالن اندر تھی معاملاتن اندر تھی عقائدن اندر گو عقیدس اندر گو توحید زانجو تمن نش یہ گو پوز مگر عبادات زانجو تمن نش معاملات زانجو تمن نش دور حاجرس اندر عقائدن اندر واریا حدستان و درستگی لبن یون اگرچہ ٹوٹل شرکیات مٹومت چھن شاید مٹی تن مگر واریا درستگی عقیدس اندر آمز مگر اگر کمی سچ عملن اندر کمزوری خاص کر معاملاتن اندر کمزوری اکس اکس لین دینس اندر
رشتس اندر تجارتس اندر وطنس بیہنس اندر ملازمتس اندر یعنی معاملات یم روز مرش آسن یمن اندر شواریا کمزوری یل زن ون آو عقیدس اندر تی کریو اتباع عبادات اندر تی کریو اتباع اور معاملات اندر تی کریو اتباع حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ مومنون آیت نمبر 115 افحسبتم انما خلقکم عبسا کیا تو شوا زانن تو شو بیکار کرمت پود اللہ تعالی کس ما گمان کس ما خیال اس بیکار آمد پود کرنے اس ہنگ منگ آمد پود کرنے وانکم الینا لا ترجعون تو ما یہ خیال تو کیا چھنو واپس گسن در دربار حضرت اللہ یعنی زندگی تو موت اس لازم ملزوم الذی خلق الموت والحیات قرآن مجیدن کر بیان موت کر رب العالمین پود زندگی کرن پود ات آیس اندر آو گوڑ موت کوئی تذکر کرن موتک بیان کرن اوئی ون یتن وانکم الینا لا ترجعون کیا لوکن ما یہ خیال تہ ما یہ خیال اس کے کر پود رب العالمین وہیں کے چھل واپس گسن بذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ یعنی موتک مز چھن لبن قیامتک دو کے سب دن بپا ضرور سب دن سوری ثابت یہ بیان کر قرآن مجیدن یہ بیان کر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ما فرطنا فی الکتاب من شیئن اللہ تعالیٰ کرن سورہ انعام کس 38 آیت اندر بیان سورة الانعام 38 آیت ما فرطنا فی الکتاب من شیئن کان گنجائش چھن پنی کتاب اندر چھن کنی قسم کمی تھمس اللہ تعالیٰ کنی قسم کمی چھن تھمس قرآن مجید کے الفاظن اندر یا آجیس مبارکن اندر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول کلمہ توحید کس بنیادی لفظ سے اندر لفظ استعمال کرنے لا الہ الا اللہ گوڑ سے انکار کرن بحثیت معبود کہوئی نہ معبود برحق نہ زون نہ آفتاب نہ کام بڑ قبر نہ کسی نبی سنس قبر نہ کسی ولی سنس قبر یہ تین حاجت روائی بنی ہے یہ تین مشکل کشائی بنی ہے یہ تین فریاد رسی پور گسے لا الہ کان معبود برحق مگر سوچی ون الا اللہ مگر حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ اوے سورہ بقرہ کس ذات شونزائنس آیس اندر اللہ تعالیٰ کرن بیان کیا فمن یکفر بالطاغوت گوڑ انکار کرن تت سرسی یہ ماس واللہ انکار کیا کرن اس ونو نا آفتاب چھین زون چھین پیغمبر کے چھین نہ تشن ونن تم چھ مگر معبود چھن یمو چیزو اندر کا نہ زون نہ آفتاب نہ کا پیغمبر نہ آسمان اندر نہ زمین اندر فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ یہ آیت چھ کلمہ توحید کی گوڑن کی حصق شرح تکنا ون لا الہ الا اللہ لار سمجھ جو بس کوشش کرن تو یہ درس دنچ تت پوٹ ماسٹر سبقس اندر پڑھنا یہ پوٹ تکنا گوڑ انکار کرنے سرسی کان معبود پتا ون سوائے حضرت اللہ تتھے پوٹ یتن ہمیں یکفر بالطاغوت پاس یم انکار کر طاغوتس یعنی کا چیز زون معبود ام پت ویؤمن باللہ مگر اقرار کرن معبود برحق شو حضرت اللہ جل جلالہ رب کرن بیان فقد استکمل بالعروۃ الوثقی وچن گژھن یم چیز قرآن مجید فقد استمسک بالعروۃ الوثقی تمی کر مضبوط کرس تھپ تم کر مضبوط کرس تھپ یل سمجھن لا الہ الا اللہ پتہ دویم حصہ محمد رسول اللہ گوڑ عقیدہ توحید یہ علامہ اقبالن ونیاو زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کے بھی
زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کری. آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام. آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام. روشن عزو سے اگر ظلمت کردار نہ ہو، اگر توحید سے سون کردار بدلیو نہ، توحید رٹ مگر اگر کردار بدلیون، اگر اعمال بدلین، اگر اخلاق بدلین، علامہ اقبال ونن روشن عزو سے اگر ظلمت کردار نہ ہوا، خود مسلمان سے ہے پوشیدہ مسلمان کا مقام. خود مسلمان سے ہے پوشیدہ مسلمان کا مقام. یہ سون کردار بدلے توحید کی امی نور سوئی، توحید چاہیے روشنی سوئی، یا سنت مبارک حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوری توحید لگن تو تتائیں کنی یہ تتائیں ات سن عبادات، سن معاملات، سن کردار، سون دین، سون دنیا، سون آخرت ٹھیک آج لیکن. بہرحال سلطان شہیدی صاحبن ونیاو اقبال سندس ات شعرس ترجم دبن زند قوت اوس توحیدی جہانس مز مگر، زند قوت اوس توحیدی جہانس مز مگر وہیں فقط اخ فلسفہ یت ناو تھو علم کلام. وہیں فقط اخ فلسفہ یت ناو تھو علم کلام. یل کردارش گٹے دور گئی کنیر کی گاش سۭتۍ، یل کردارش گٹے گئی دور کنیر کی گاش سۭتۍ. فکری کت کن تر مسلمانس مسلمان سن مقام، فکری کت کن تر مسلمانس مسلمان سن مقام. یعنی توحید مگر ات ست اخلاق، ات ست آداب، ات ست معاملات، ات ست لین دین، ات ست تجارت، ات ست سیاست، ات ست بے چیز یوتانہ یم چیز برابر آسن ام پتہ ٲسِن بے شمار درود السلام بر ذات اقدس حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مشکات باب الاعتصام بالکتاب والسنہ. مشکات کس باب الاعتصام بالکتاب والسنہ صدر روایت راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ. راوی چھو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ یس متعلق بوزمت چھو کم از کم 10 ورین رودمت یہ خدمت اندر، یعنی خدمت کرنے کی نیت پت گو تربیت اندر رود پت گئی مگر کم از کم رود یہ خدمت اندر 10 ورین. کیا انج ماجوس نظر تھومت کعبس اندر گھت ربا اگر میں نچو دی بانن سو خدمت اندر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ تھوڑا یہ شعوری زندگی آیس پنہ ماج تل واتنون در خدمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کرن روایت فرماون میں فرمو اجدو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم یا بنیا اے میانی گبریا. یہ کوتا خوش قسمت حضرت انس یمس فرماون میانی گبریا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا بنیا ژے ونے بہ کینٛہہ کلمات، ژے ونے بہ کینٛہہ کلام اگر ممکن گژھی صبحن تو شامن ٲسۍ امیُک ورد کرن، اگر ممکن گژھی صبحن تو شامن ٲسۍ امیُک ورد کرن. کلمہ کیا فرموہس ییٚلہِ وتھن آسکھ صبحٲے یہِ نہٕ دلس اندر آسکھ تھاون کٲنٛسہِ متعلق بدگمٲنی. ماشاء اللہ صبح نندر آسک وتھن ام پر ات بت چھلن نماز پرن یہ دلس اندر آسی کس متعلق بدگمانی، کس انسانس متعلق یہ آسی بدگمانی. اور یہ کرت یہ ترمذی کے حوالہ روایت فقد احبنی مے سۭتۍ گژھی محبت ومن احبنی کان معی فی الجنہ. یل ثی کرک صبح وتھون نماز پت آسک پن دل ٹٹولن کس متعلق آسک ن بدگمانی کر پانے ٲسۍ نہٕ شیخ نِوان فلٲنۍ کوٚرُم فِستٲنۍ کوٚرُم بہٕ کیٛاہ حظ درٛایاس راتھ کامہِ فلٲنۍ پیوم بٕتھِ پتہٕ گوٚو شوٹھس یہ گئی بد پھٲلی. ات کور منع حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمویس یل ات پہ عمل کرت کیازِ ومن احبنی فقد ومن احبنی کان معی فی الجنہ. یس مین اتباع کرنے
محبت ورتائی یعنی محبت تقاض اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تلی اللہ تعالیٰ میں سے قیامت کی دو ربا اشتی دی امی عملی ہن توفیق مشکات باب الاعتصام بالکتاب والسنہ عبداللہ بن عمر ابن العاص داک صاحب کر روایت فرمو رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ لما جیت به حتى يكون هواه طبعا لما جيت به فرمو چھون تو تتائی توہدی ایمانک دعویٰ مکمل یتائنی اتباع کریو تحت یہ ہتا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یعنی عالماً مولی انورن کو یہ پوش شرح دبن عالماً پیرن فقیرن یا امامن کور کلام عالماً پیرن فقیرن یا امامن کور کلام طول بر قرآن و سنت تیچ معیار صحیح بوزو عالماً ہن پیرن ہن بوزو لیکن انسانن ہن بوزو بوزنس حرج چھن کی مگر طول بر قرآن و سنت تیچ معیار صحیح پرت کانسیز کا تولو قرآن و سنت چھ ترکری اندر آسی انسز وقت غلط ہرگز میزان المعتبر آسی انسز وقت غلط ہرگز میزان المعتبر اشتن تس جب تسبیح ریش دستار صحیح اشتن تس جب تسبیح ریش دستار صحیح پتہ ونن وول کوتا جب لگت آس بوڑ دستار گنڈت آس سنت چھو جب لگن عش کرن مگر ام سنز کت تیلی قابل غور ام سنز کت تیلی واجب ام سنز کت تیلی عمل لائق یلی کت آس یلی کلام آس اترن برابر قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سوزن یہ مجلسین طرف بے شمار درود و سلام برذات اقدس حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربا واریا مسلمان بوئے آشن آمین ات پوٹ میں عرض داش ون قربت یلی مشید ایسی یون کنت ساتھ جمعہ دو بالخصوص درود پرن ازیو یون درود پرن ازیو نیرن آج تی آشن آمین آج تی نیرن ربا عزب درود پرن بناو سانن مشکلن آسان سانن پریشانین حال سان مصیبت گسن دور سان جائز حاجت گسن روا کوری مالن کرن پرد پوشی بیمارن کرن شفا شامل امتحان والن کرن کامیاب اس گناہ گارن کرن مغفرت ام درود کی برکت سوچ رب العالمین کرن مغفرت آمین یا رب العالمین حمد الثنا مختصر درود پت معزز سامعین کرام از کس خطبس اندر پڑھ میں سورہ حج کے ابتدائی آیات سورۃ الحج امی کے ابتدائی آیات امیک شان نزول چھو سورہ حج کے حصہ چھو مکۃ المکرمہ اندر نازل گومت کے حصہ گو مدینہ واتت نازل کیا جی اس ہجرت وقت ہجرت الکورک اور ہنا سورہ حج نازل گمز مکۃ المکرمہ اندر مگر باقی حصہ گو نازل مدینہ طیبہ واتت برذات اقدس حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکھمت امام شوکانی رحمت اللہ علیہ فتح القدیر اندر تم لکھمت یہ سورہ ہسا مکی و مدنی اڑھانا مکۃ المکرمہ اندر نازل گمز اور اڑھانا مدینہ طیبہ اندر ہجرت پت نازل گمز برذات اقدس حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سورت مرکزی مضمون کیا یعنی نچوڑ کیا ام سورہ شریف کیا اللہ تعالیٰ بیان فرماون انسانیتس یت امتس بذریعہ محمد رسول اللہ
قیامت ہول ناکی قیامت ہول ناکی یعنی قیامت کے دہ خوف ہراس کوتا خطرناک آش یہ مقصد یوتان ایمان باللہ ایمان بالرسالہ سوچ آش ایمان بالقیامہ تو تان اڑلیک ایمان یعنی کان دپان بس توحید تہ مانن بس رسالت تہ مانن مگر قیامت متعلق آس شکی خبر ونن 1400 وری گوکھ ونن یا قیامت کن کہین 1400 وری گوکھ ونن حضرت عیسیٰ یا نیا کن یہ نہ یہ ایمان تیل اڑلیک یوت تان تت سرسی آس ایمان یہ فرمو حضرت رسول کریمن صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باجے مفسرین لکھمت یہ سورہ شریف ہسا گو نازل نظر بن حارث سندس جوابس اندر نظر بن حارث اس کافرہ ام سند خیال اس ملائک تم اللہ تعالیٰ سنز کوری ملائک اللہ تعالیٰ سنز کوری یہ نظر بن حارث ونن پتہ یل امس یور قرآن مجید آیات یون پیش کرنے یہ دپان یہ گو قصے پارینہ پرین داستانہ ونن قرآن مجید نعوذ باللہ ونن یہ پرین داستان نظر بن حارث یہ گو پتہ ہلاک بدر کس موقع اندر بدر کس موقع اندر گو یہ ہلاک یہ آمت کافرن ہند طرف لڑن اور بیم ام سن ساتھی نظر بن حارثس پن فالور یمن دونونی پی ترٹ یہ مبصرینو لکھمت یمن دونونی پی ترٹ کم موجوب یم انکار کرن قیامت کس دہس یم مانن قیامت کے سبدی بپا قیامت کیا منظر یہ بار بار تمن قرآن مجید کے آیاتوں سے باخبر کرنے کوشش کرن حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کرن ام سورہ شریف کس آغاز اندر بیان یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم عمومی خطاب انسانیت اس خطاب اے کائنات کے لوکو کھوچو تقوی تو پرہیزگاری کریو حاصل ویسے یہ لفظ تقوی یہ تقریرن اندر تیون سٹیجن پہ تیون اخبارن اندر تیون کتابن اندر تیون لفظ تقوی یعنی سٹیجن پہ جائے امس اخبارن اندر کتابن اندر تقریرن اندر خطابن اندر لفظ تقوی مگر یتن امی جائے آسن گس تتن کمی کس امی جائے دل یہ بیان حضرت رسول کریم تقوی یتن شوب تو یتن یہ آسن گھ یتن امچ حق ادائی سپدی سہ جائے دل صحابہ کبارو یلی عرض کر تقوی کیا حض گو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوی ہا ہنا و ہا ہنا فرمویا تقوی یتن تقوی یتن تقوی یتن یعنی دلس اندر گھس خوف الہی پود گھس دلس اندر گھس حلال حرام تمیز سوچن تو کریں عمل اگو زی ون ہے حلال ہے حرام نش پات یہ ساری ون یہ سٹیجن پہ تیون اخبارن اندر تیون کتابن اندر تیون بین جائن تیون مگر بفرمود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوی ہا ہنا تقوی گئی جائے آسن دلس من یلی دل پہ انسان سن رائے گئی شراب حرام ڈرگ حرام یم ڈرگن سون نوجوان نسل تباہ کر زبردست بے حیائی حتا کی اطلاعات میڈیا اندر یون کوئی تان چھوئی ات اندر ملوث کوئی تش ڈرگ کر اللہ ماشاء اللہ بوان سارے سانے کوئی سے سارے تم مگر اے افسوس تم سمجھن یہ کوتا مضر چھو انسانیت خاطر بے کوتا شاہ
تردید کرمت قرآن مجیدن تو حضرت رسول کریمن صلی اللہ علیہ وسلم آسن گھس ات خلاف گھس بار بار بیان آسن بار بار گھس امی نشاندہی کرنی کس نت کس چھو تیر گسن سیود 5-6 جمعہ برونٹ شاید ذی الحجک یا محرمک واقع ون میں کرتا ہے ڈرگس متعلق چھس بہ اکثر ونان میں کور شامنس دیو نوجوانو فون دیو نوجوانو کور میں شامنس فون چانہ ازکی خطبہ سۭتۍ حظ گئی أسۍ متاثر أسۍ حظ چھِ حلف کران برونٛٹھ کُن بوڑوے نہٕ یِنس مگر فونس پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ حلفٕکۍ الفاظ دہراوان اَسہِ حظ ترٛوو أزکہِ پٮ۪ٹھ یہِ انشاءاللہ اے کاش میٲنۍ لختی جگر میٲنۍ ملتٕکۍ عزیز سانہِ کورِ سمجھن یہ کوتا مضر چھُ معاشرٕ خٲطرٕ یہ کوتا وبال جان بر مٲلِس ماجہِ ہِنٛدِ خٲطرٕ تتھ آیہِ اکھ موج ودن ودن دوٚپُن ڈاکٹری کرنہِ سوزاونہِ چھُ ژٔلِتھ آو بنگلہ دیش پٮ۪ٹھ وۄنۍ آیاو ژٔلِتھ گرِ بیٚیہِ وۄنۍ حظ لوٚگمُت ڈرگس کُن ربا ہدایت کرس ربا ہدایت کر تمن سارنی یمن مضر کامن اندر حرام کامن اندر ملوث وہ سرز کران تقوا یہ ونچ کت یہ عمل اندر انچ کت بیاکھ روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ام کور عرض اک دو خدمت اقدس اندر تقوا کیا گو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید من جائیں تقوا بار بار سے بوزن یہ لفظ تقوا حتى سمجھائی تو فرمایا سے ابن عمر چشیا زا موقع آمد کنی تسی بیری پیٹ وات پیٹ پکنس یپر دشن تین کڑ کھور تین کڑ وشو کت پہ سمجھاون محمد رسول اللہ ام دپان یتھے گومت باغس من گھن لک کن جائے باغس مز گھو پنس باغس مز گھو کن جائے یہ زمینداری ہند اصول تنگ بیر کم لکٹ وت مگر یور تن کڑ یور تن کڑ انسان اتن کوشش کران پلو پن وٹن یعنی بہ گوسس بچن مے گھس نہ یور چھی لگن نہ گھم یور چھی لگن فرمایس یل ثہ کران ات ناو تقوا ات پہ اتن بچاون پن پان بہ گوسس کنڈین اندر پھسن ات ناو تقوا معاشرک حالات کیا معاشرک حالات کیا مگر ژتنہ آو یہ ون کون فسکم واہلیکم نارا پنس عیالس روزمرہ دِوان نظر اے گھرکہ زٹھا شامنس نظر دِوان بچہ ساری یہ لکٹ میں ماتحت گھرس اندر کیا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ تہ من پریت کان نگران ذمہ دار پریت ذمہ دارس پنن ماتحتن متعلق پرژھنہ یوان صحیح پرژھنہ پنن ماتحتن متعلق یہ مز آسک بچس ونان سکول گوکھا ایگزام دتھا پرچہ کت کور پگہ کیا کرن تتہ یہ تھوان خیال خبر یہ ما ناکار کامہ اندر ملوث ہو اور ات حدیث اندر فرمو خاندار سے ذمہ دار پنہ گرواج متعلق تہ اور گرواجن سے ذمہ دار پنس خاندارس متعلق تہ واریاہ ہمشیر آئی تم کم از کم 2-4 ہمشیر آئی مے نش تمو دپ الحمدللہ خدائن سوزمت سٹھا کھون چون ٹھیک مگر خاندار نمازی پڑھان خاندار ڈرگس کن لوگمت یہ غلط کامن کن لوگمت گرواج حق سہ کر تم میتھڈ استعمال تمس حق دتمت سہ روز دور تمس دت حق اسلامن بذریعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت سرز کرن یا ایوہ الناس تقو ربکم اے کائنات کے لوکو کھوجتو پنس پروردگارس ربکم ان زلزلت ساعت شیء عظیم قیامت زلزل یہ گھس یہ بڑے خطرناک یہ بڑے خطرناک پریت کان چیز ہل پریت کان چیز دور امہ نش
یتن سوس پنہ منزل نش پنہ ٹھکان نش بخاری شریف اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرن یمس شخص سندس مزاجس اندر پرہیزگاری آس یمس تیز پرہیزگاری آس مزاجس اندر یعنی کوشش آس کرن پن پان بچاؤن پتہ معاشرک حالات تم زی انسان ملوث گسن خدا دجا ڈرگس اندر گھس ملوث گوس زی کن سات سہون اپز گوس گسن چھس غلط وعد پھٹس یم تم کامہ اجتنبوا الکبائر نکفر عنکم سیئاتکم قرآن مجید آیت بڑے گناہوں نش روزیو پاک لکٹن گناہن کرو درگزر رب العالمین امیک مطلب چھن ہرگز اپز ون جائز امیک مطلب چھن ہرگز وعد پھڑاون جائز ہرگز چھن جائز مگر گو کن سات سہون ابو ہریرہ کرن ات روایتس اندر بیان مگر یمس شخص سندس مزاجس اندر آس تقوی شاری یا کوشش کرن خدایس کھوچن تنہائین اندر تی زیننس اندر تی ملاوٹ کس جرمس اندر آسن رشوت کس جرمس اندر آسن سود کس جرمس اندر آسن ابزی کس جرمس اندر آسن کن حدس تایس تقوی شاری امس عزت آبرو دیون رب العالمین وعد جنتس اندر کرے ژے امیک عزت امیک آبرو یہ دمے ژے بہ جنتس اندر امیک بدل یہ وعد کرن حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیازِ قیامت یس ہول لکی آس امس بچن سٹھا مشکل صحابہ کبار بعض اوقات عرض کرن یہ تھی قیامت نشانی ونن اس بوٹ کن باسن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر گھر وات کامن اندر گئی مشغول زمینداری اندر ملازمت اندر مزوری اندر بین کامن اندر اس گھن مشت فرمو ہے کہ یہ فطرت یہ انسانی تقاض مگر ان زلزلت ساعت شیء عجیب اس قیامت کی دہک زلزل تو بنیل آس یہ دنیا اندر کن سات کن ملکس اندر بنیل گسن ساری پنو گھرو من نبر ژلان پن پان بچاؤ خاطر بازر خالی گسن کم بنمت بنگل خالی روزان یعنی سورے مشت گسن امہ سات گو دنیا اندر اخ لکٹ پیمان بنیل یم سات سہ بنیل آس یل کائنات ملیا میٹ سپد یت پہ بنیل آو 2005 اندر اپائی آزاد کشمیر یہ تو اوڑی سائڈس اندر حالات کیا گئی تم سات کان رود رات کت پنن گرن اندر اگر کنسی کروڑس رپیس 2 کروڑن تیس مکان ترومت مگر یہ مکان ترون پن پان بچاونچ کرن کوشش قرآن مجید اس ونن اذا زلزلت الارض زلزالها اک وقت آس ست یل اللہ تعالی یت زمینس اندر زمین زلزل کر بپا بجلی کس حدس تائیں امہ سات کان پراپرٹی یاد روزن کان مکان یاد روزن شرین بوزن زیادہ کھوت زیادہ کریک دیون ہے وسا مکان من نیر نبر بنیل گو خطرناک یل وین قیامت بنیل آس تو آس پتہ جغرافی ہند اصول مطابق سون آفتاب زمین کی فاصل کھوت 9 کروڑ 30 لچھ میل دور آفتاب زمین پہ 9 کروڑ 30 لچھ میل دور یہ اصول جغرافی ہند یہ قرآن تہ مانن اور یہ زمین آفتابس اند وریس اندر اخ چکر کرن سالانہ گردش اس سمجھ کیا سوری دنیا نسن اور یہ پزر یہ سائنسی یہ حقیقت یم سات اللہ تعالیٰ ات بند کرین زلزلت ساعت شیء عجیب یہ عجیب حرکت
یہ عظیم حرکت یعنی سوری کائنات بلیا میٹ سپد آمت دنیا اندر واریہن ملکن اندر تھی بوزن بوزمت فلان جائے آو بنیل فلان جائے گو یہ چیز اللہ تعالیٰ فرماون امیک تھیزو خیال یا ایوہ الناس اتقوا ربکم اے کائنات کیو لوکو کھوج تو پنس پروردگارس کھوج تو پنس پروردگارس ان زلزلت الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضیۃ یہ قیامت بنیل آس تیت پرت کا حمل واجی موج سی انسان اندر آس یا جاندارن اندر آس بین امس گھ پن حمل مشت حمل گری امہ حوبت امہ بل گری حمل امار ذات و تصنع کل ذات حمل حملها و ترنا آس سکارا بے ہوش سبز سوری کائنات تمام مخلوقات انسان چرند پرند درند یم گچن بے ہوش زمین اس پیٹھ لائن ام پت کر بے یمن کھڑا اللہ تعالی یہ پڑھتے بوزمت شو حدیث مبارکن اندر قرآن مجید کی روشنی اندر حدیث مبارک ترمذی اندر آدم علیہ السلام اسوانی رب العالمین کڑن پن ذریعہ کڑک انسان جہنم خاطر تیار یعنی فیصلہ رب العالمین سن ہمس یہ ون ثار آدم دپ ربا کتیا میانو مز یعنی انسانیت مز کتیا ون یس ساس مز 999 کڑک جہنم خاطر اخ نیری یمو مز جنت خاطر یل یہ صحابہ کبار بوز تعجبس اندر گئی متحیر سمجھ تعجبس اندر پہ یمو کور عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل ساری لوگ بے ہوش سپدن وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید حالانکہ ماشن حقیقت بے ہوش گمت کی یا اللہ تعالیٰ سن عذابک خوف یا اللہ تعالیٰ سن بیمک عذابک خوف آدمسی ون 999 سارک جہنم خاطر اخ سارن جنت خاطر صحابہ کبارو کور تعجب پریشانی جس حالت اندر لگی عرض کرنے مگر دلاس دتک رسول کریمان صلی اللہ علیہ وسلم ایت حدیث اندر فرمایا میانے یارو بامبری امز آسن 999 یاجوج ماجوج و مز یہ قوما یہ مخلوقات تعداد پتہ یل انسانیت کی تعداد پتہ یمن ہند کت پتہ فرمایا 999 آسن تموی مز اکوی آسی یمی امت مز یعنی فیضان حضرت رسول اللہ امتس کرن ضرور شفاعت تمن یم تمہ شفاعت مستحق اشن انکار وسیلس یا شفاعتس مگر شفاعتس لائق وسالتس لائق پن پان بناون تقوی شعری سے پرہیزگاری سے خدای سند خوف سے کانس متعلق بدگمانی یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرموک ات روایت اندر صحابہ کبارن اللہ تعالیٰ دی میں اذن یعنی اذن دین رب العالمین یہ پانے تل قلم تو لکھ میں آزادی نا یہ منزل نزی یشفو اندہ الا باذنہ کہندی خاطر بنائی من شفاعت کہندی خاطر بنائی وسیل کہندی خاطر آسی پسند رب العالمین یہ فیصل کرن چھ رب العالمین اس گژھو پنن پان تمہ خاطر تیار کرن اور اس تھو امید اس تھائی تمن اندر شامل رب العالمین نات کارن ون تگی بوزن آشکیا تم سند بجرے تگی بوزن
आशि क्या तम सुन बजर आदमस युस आव हेत दीने मुबीन आदमस युस आव हेत दीने मुबीन सुई मोहम्मद मुस्तफा खैरुल बशर सुई मोहम्मद मुस्तफा खैरुल बशर यस रबन दोप रहमतल लिल आलमीन यस रबन दोप रहमतल लिल आलमीन बेक सनात खान वोन जाहिरन युस चश्म शहलत बातिनन युस दिल निशीन जाहिरन युस चश्म शहलत बातिनन युस दिल निशीन सुई सुंदे सख्संज सुई सुंदे सख्संज तारुफ रहमतन लिल आलमीन सुई सुंदे सख्संज तारुफ रहमतन लिल आलमीन इन साहबे किबारन फरमो यम जहन्नमी चार आदम रब सद इज़्न तम मज 999 याजूज माजूज कौमक याजूज माजूज मखलूकन है तह मज अकोई सहाबे किबार गई खुश अति दितुक नार अल्लाहु अकबर खुशी हंदिस मौकस पे नार दिवन सहाबे किबार योहे नार या अल्लाहु अकबर नत वन अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द सहाबे किबारन फरमावन हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसराफील मखसूस आलस लगित यानी यम साथ थोक दी यह आल ये बज हुक्म सपदस अल्लाह ताला सुन आम बेहोशी गम साथ थोक दी मखसूस आलत हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम दोयम ये दी सारी पेन पत्थर तो मरन सारी पेन पत्थर तो मरन त्रेयम ये दी मरित गशन बे जिंद त्रेयम ये दी मरित गशन बे जिंद ये फरमो हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरन पत जिंद गसन ईमान बिल कियामा सूच ये कि ईमानियातन अंदर और अत मुतलिक फरमो हजरत रसूल करीम तमाम कब्र गसन शक कबर दबित ये यन दफन गन यन दफन करन मगर लफ्ज कब्र वसी माना यन इंसान सद जिस्मुक हिस्स मौजूद क्या अगर दपो कब्र योत मकसद तेल यम कल फट यम पहाड़न पर जानवरों सम नार बुझ गई या यम जानत मानित ये नार बुझ करन पन्निस पानस तिमन कतन करी जमा अल्लाह ताला कब्र हुंद वसी माना यन इंसान सद जिस्मुक हिस्सुक परसेंटेज मौजूद यह क्या सेकि दानस बराबर अमी पे करस खड़ा हजरत अल्लाह जल जलालहु जल शानहु क्या कि सदीस अंदर फरमो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत दो तुल अल्लाह ताला कैसन नफरस अकिस नफरस थोद अमे वसीयत कर्मज दुनियास अंदर पन्न शुरन बोचन ते शोठ जालिजो त्रो सूर समंदरस यह आल ते अकवाम करन तिम अमि नीति कर यह अमुक निचोड़ ले अमिस कर अल्लाह ताला खड़ा कयामत कि दो
رب العالمین پرسس چوسینا پاس لا شریک شو رب العالمین ربا ضرور اسم چوسنا وقت پیغمبر مانن ربا مانن اس تیلی کیاز کرت یہ وسیعت چاسن عمل اندر آنی مگر یلی جائز آس بعض یہ مسئلہ تہ کھڑا گسن ہت حض بابن حض وسیعت کرمت مے لگ جو پیور یہ گونا یہ بدت یت چیزس ن دلیل آس سو وسیعت چھن مانی وسیعت چھ سمانی یا شریعتس تابع آس یا بابن حض دوپمت یمس زیٹ نیچی کر میں واریا خدمت امس دیجو پھلان باغ ٹکر یہ چلن لا نورس یہ چھن وسیع لا وسیعت للوارث تمس وات تیت یہ گین باین وات ام سن وسیعت چھن یہ جائز کی ام سن چھن یہ جائز وسیعت ہاں بابن چھ وسیعت کرمز مسجد دیجو مدرسس دیجو فلان ادارس دیجو یہ جائز وسیعت سچن سوری نصب دیجو مسجد نصب دیجو تو غلط تریمی حصہ یہ اتھرائز تریمی حصہ امس اتھارٹی پنس زمین مز مثلا زمین شکنال چھس تریمی حصہ گئی 2 کنال 2 کنالن متعلق ہیکیو کرت وسیعت مگر تمس اس نہ وراثت وارث آس تپے کوڑ دیو فلانس دیو میس یمس نیچوس دیو ام کرم یس خدمت امس دیو نہ یہ ہے کہ تنگ متعلق یہ وصیت کرت اس نہ وراثت وارث آس تیل چھ وصیت مانی جنازس پہ ووت اوترے کی جائے تھوڑا اختلاف پت گو دور مے کر وضاحت جنازس متعلق چھو گۄڈنیُک حق اگر میتن آس کنس متعلق وصیت کرمس فلان گوس پڑھن یل سہ اویلیبل آس نزدیک آس تیل چھ وصیت مانی اگر نہ آسن کرمز تیل چھ دویم حق وارثن یم کس ونن جناز پڑھن دویم حق چھ تیل وارثن یم کمس ونن جناز پڑھن تیم حق گو پتہ اس اتن مقامی امام آس اگر یہ اویلیبل آسن ژوٗرِم حق گو پتہ کانٛہہ تہِ مسلمان یمس جناز پڑھن تگہِ یہ ہیکہِ جناز پٔرِتھ یی فرمو حضرت رسول کریمن صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال کت وسائے لفظ قبر فاکبرو ثم اماتہو فاکبرو قرآن مجید اندر لفظ قبر آمت تذکر ام کس شرحس اندر مفسرین بے شمار صف لکھمت غرض لفظ قبر یتن انسانی جسم کا حصہ زمینس اندر آس یعنی گۄڈنِکہِ لٹہِ پٲدٕ تٔگۍ أسۍ کرٕنۍ رب العالمیٖنس ییٚلہِ نہٕ سون وجوٗدٕے اوس تٔمِس تگو أسۍ بیٚیہِ پٲدٕ کرٕنۍ بیٚیہِ چھِس نہٕ اتھ کٲرۍگر تہٕ انجیٖنیر لاگٕنۍ کینٛہہ بلکہِ حکم کُن فیکون سۭتۍ گژھِ سورُے کائنات بیٚیہِ کھڑا مگر فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گۄڈنیٚتھ گژھِ قبر مبارک شک حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گۄڈنیٚتھ گژھِ قبر مبارک شک یُس کھولنہٕ یِیہِ گو یہ مانن اس پر پتمن 8 جمان اندر سو مسئلہ وضاحت سان بوزو سراجم منیرہ یہ مانن البتہ یہ پوز زکاہ پیغمبر کنس پیغمبر رسول جسم چھن قبر من سڑن کی تک محفوظ تھون حضرت اللہ امہ بغیر تہ اگر یس رب العالمین کنس ہند جسم موجود تھون یہ تسز کام مگر گارنٹی صرف انبیاء کرامن متعلق یم یل قبر مبارک مز نیرن دویم آسن تمن ست شیخین جلیل ابو بکر صدیق فاروق اعظم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رضی اللہ تعالی عنہما امہ پتہ یم 3 نمبرس پہ وچن تم آسن جنت البقیع مدفوع
یہ مسلمان جنت البقیاس اندر سے دفن گمت اس مسجد نبویس نزدیک جنت البقیہ یمے قبر گھن کھل گوڑ ام مز نیرن تک زیتا خبر کتیا تا آز تائیں تک کھدمت مگر یہ تراؤن اللہ تعالیٰ پہ کت پوٹ کر سہ کیا کر سہ تس تگہ کن فیکون ست کرن 10,000 صحابہ کبار تس جنت البقیاس اندر دفن 10,000 صحابہ کبار ام پتہ دنیا بڑ بڑ علماء کرام تو عام مسلمان خوش قسمت یمے نیرن ام مز واخر دعوانا ان الحمد للہ رب